Ngumbau Situ. Musia isani modena ungi wa vikao tondo isikila wake li tukwete ya kilungu cha Ngumbau Situ. Ngumbau sio na ila siya ima na siya tumakondo ambaye ya mukamba na medhi wana uke watu maita andini wa kivila cha Ngumbau Situ. Tika vikia kuwa mwendo wao wa dhayo undu wedhi wavua kuvikia valama vikite na ini mudena ni wamundi na Ngumbau imwe ndini wakamba witu ndini wandi ito ya Kenya na ndi ila siya mutui ula withi itwe kana wambi siye mfumo mpya wa kusovya mbadi siya kumukumia na kumutaya mwai na edhi wa aisovisiandu na wiando mbadisi yake na ende no ni munene katikati wa tongoi alama vikia na kuteresia aini kuyana nditu ya Kenya na ende tiongi ni the Kasaangas ndi kwache musesi yetu kutambani emwe ngina mwiso wake lungu kitu kavikie kumana yolo wa wini musio na wini wilo kwata widhia wawili hata musesi ya otondo ni ina kuelesea na ina kwa dha Ngumbau yitu mwadhanani wa umundira tukitha na yondi ni wakivila cha Ngumbau Situ isani ya vikatu kavikie kuiwa ukewa wake otondo isi Ngumbau sio nde siedhi wana chalo na siedhi wana mwendo tuseta ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ mwani tuti kalivu ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ ni mubea mubea bero ndotaye musesi ya wita wata nye nita wa Jafeth Kasanga na ni mwini na ni mwei wa aini na kuungamia mawea ma aini na nika maundu makwa katikati wa wathi wa kumtaya ngai Jafeth Kasanga miaka ya witina asia ito banuto na kutuelesea ukawa waku wa muyana waku kusiawa kusoma kuthukuma kubiga balopikite maziro langu weta nimeonomethia matesikiwe lakini kama mwana kanini ni wangiwa na chewe bandu betu wa ipopoa ipopoa ni sehemu cia katulani na ku ngaliko cia kitui na indi na thikwewa bandu betu wa mosa na thi kundu gwetwa ethokwe na thi okundu kwingi ngwewa nondu asema kwa mekie kundia ni last born teku katulana iwe thandina mundu ombea yu ila na nenevie muno na neneve mosa nondu my sister no ambotie na neneva na twana ku na thoa kitheka ku na naka ku ku ndo na kwa sekwitu ni mosa ngaliko cia kitui ni location ya Mbitini na Kisase Neonga likoni ya masomo biasala kuthukuma kuandikwa ya bwata yu masomo makwa mo kwa alama mwasomio katika makalatasi azu ni maka ajabu kidogo asome kuilobi ne munene lakini ningi nena kuma shambani ya thukuma mawia ma kwithia niondane yandu kwa ya ciana bakana nene bana oka kuilobi ino oka kutiwo tiwonye na some kuilobi na soma masomo monde na mina na nezo tuweka mwalimu wa university na some thia music miaka 11 kuongela Monza hizo miaka 18 na nyanya nyana retire na alika katika music business na music business na alika kutuko na thongie mabakato dai taiza kuma kui kumanisha kuandikwa kwa kana uthukumiwa kuonthe wendini wa wathi wendini wa wathi nondo na neku Daystar University na manyazi wathi wathi wa kisomo cha kawaida na weithi ya ilobi kuma katulani ngina ilobi yu katika wa families ya mbali kaku kwa bahati nzio mundu la wathukuma wa muziumwe mundu la wasobia ciana cia muziuzu ku ilobi muthukumi uzi ni wakwatie uyonge na ina kwa ina promote wana wa yu nguma muondane nguma muondane ni twa ilobi ni kana ngaya ciana ku ilobi na ni fact na tabwa muthenya la na zao thi wa muthenya wa Saturday anaiwa moyo mono ni excited na we wathi na tunga na azia yuma mozi ngathi lobby yuma nangiwa moyo pyu na nyeneza ko kai lobby mwiwa wa mbe January 1976 no kieko nyena na kwata promotion na wendeni wa kuthukuma kana wiye ya ciana niwe waendeye na masomo nikanda isotwika mwalimu wa kubunde nya maundu ma wa ndini wa university nibo naendeye na masomo na neka na soma nursery na soma primary na soma secondary na qualify kulika university na ina somende university na soma vyone alimu nondo mambendete
ali mwasungu kwa uni mambendete muno kwa ungisoma kilasini mambo za kuunza makambundi za saidi ona ngwika form 4 mambundi za kisungu na mambundi za music nione kusit for that exam na navita iko uni mambendete muno ndo maoni ndi na talent ya wathi yuna some ba ngwika atengo ngwa siana lakini na kwata uyonge kwa university na kwata yu ngithukuma kuna soma yu na soma ya university. Wow. Nandi nisi we mutumia wenda yasi yake na we family wakwati ngie mwendo wakwata yu mwendo wakwa wito ana Kasaangas au metwa kunu mete in fact ndino wange ngitwambo ina ndaona ma wenda uko beba ukamea itayo dasia na yuni jona nda kwanza nono nakula zingezo twana makuweni kwenu ni bawe pitu ni masako wa muno ene yu kwa kuku wa muno yu ngeza kumya ngale baya gwa ngombe ne twa mubaka na kwa ndiye na besa mbingi kuna mona atu akoma na kanisa ni to ya IC mosa lakini edho ayo kele tukaninya na mwana dange akuwe na moto ese na ndo akuna na mongita banyela na ndi lobby ndi olilwe newe ende yunundo wakuwe ndo akuna ngita na mumekala Mombasa hi na ino ku Mombasa kundoka to ya Situ aibe kele tukaina na zamono kadene kibetu jijagwa mwina ya wana kazu ange to akuna ngita na ko Nyana zizana dia ai bandu utona baterekea bandu yuna kwenda agukile bina na zalivu ya mwaka ngenda agungithio kumanzia kwaya lakini saingi nenda ndo jametho ko baadaye niguo nezio kadha courage na katabia lakini akatabizita mwe akana ende yu no tona kwa ibalua kwa andika balua mpaka Mombasa bekalata wiki ile na kakazozongea mwe ila mwandike mwe akana ya nizanyezio nenge December yuko na waziwazi muno na nogwenda okuya nenga ngekabinda nesilie tuo aize da nyene nene wane ngaiwenda nambone no enda kwithukwizia wazi wangai wenda na waziwazi muno muno ende wo baadaye wezie kweka hata kwetekela na iwe muno tutia mkwatio na ndi mama anono ne waina yunyela kwa kwanza nenda ni mwalika kuba ibindi nenda ni kwatie zieta wa Sing and Shine zieta wa Joy Bringers sia broadcast yito nene nge mwalika tajuka takina ngikwata ka gitati ina ano metu ai mwaila nete nyena mana bana na likile kendo ne kesio na yuna toka twa ende na watu ambisi kwina together na tuambia kwetu the Kasaangas in 1989 na watu rekodi 89 yidala radio wow naende ninga imoseo ni wa mention kana ni wa weta yulu wa Joy Bringers kibendi kila mweka ndene wa ila TV ya imwe ya KBC evuso yu kangia atakula we yu ibindezu andwala mezo kona ngitame ya nini muno ama ima otala ku Kenya yunye na manza wa kumanza takiniki na nondo yuko ya university taster niko katika chapel enezikiwe ta musician ulo kuna ngita yumo mungo wako kwa kambaka ku vyoke yumo kama manzete no mama mbedhi na mangolia na manena na kwa kane ndo nakukangeza kumonga mya kibindi cho kwa bandu wa yini na twambiyo Sing and Shine ndi twakuna ngita oka utekindo yuambia kwina nyingi akwanju kunebu oirekodiwa na twisonga mbe itwambia kwaleka ini yange ini bindezi ma record ya maina amana itu baadaye ula record yembe yaitwa munishi nongeta John Deus na hithi twasukuma nono bathi zitu twaina muno na nzia manegete tasukumane andu azum ala fans maitu twethe gatu record nita record wow na ndi qualifications ya ini ala mokande ni wa Joy Bringers ya isiba nono tita omonde ni siweria omondo ona tubese kana ena utoni no kwa mukaka studio ka record ebida yu ando mokande ni wa kibindi kiwa produce ya qualifications ya isiba pae qualifications mbaka with the wezi kwina yimo wakabu no twa mama na uko na ibe munungu kunia ngita ukenda tata kwa atia beat yo zitu tu record yo kalungu kakube
na tucheka na kaithi endo ula wizi kwina nye mwene nina mwati ya yunga thiko kundi kumucoach ngamukulia no kwithia yani ngimumenta mubaka ngimusponsor na beza siakwa aithi record studio uno tene vindezu aini mai matatona ku sponsor ini nyinga ino andethezio keza kwitha ona kwata tuveza kuna atumia tuveza tu ngema sponsor na ngema promote kwa ma media na maimanika na promote ya inge muno mpaka today ile mbeta ni itu ya ukamba ndo alama maendeni wa ebinda jeu wathine no tono malilikanya ibinde su pai ula wathine tuwesikiwe twamwezi eta wa Agnes Masika Agnes Masika ni we inya Masika wita wa Masika yusu ni we no twezena naga ona twezio lika university my classmate itasoma mwana yake nye njizi kwa ungenezi tondo kile ingize inane kwaya kwa kindu cheta wa Machakos town kwaya yangemeta chise kwayas aini maina memo ka bindezu huwa swange mesie ko kabadaya lakini bindezu na ambizia pe mundu weta wa Festus Kemuyo na ka wa ambizie ngweta wa Justice Ngemu na eza ko kapisi mulu iyo azuni mambe ya kuka asante naende ndiye kwate musese wabikia kwiwa ukawa waku na muyana waku ndo ilete wili ndiye nda usete kamera eno otavye musesia mundu enda umubikia kuna simu yebana mundu enda ubikandeni wa studio sia Kasanga ila itina wa utandile tukwitha tinene ayolwa ondo itsko studio sio kie ndoto yaku ya kwithi wa uitame hiyo ya wathi ndi ya Kenya nesa no kethia kila mundu ni wisi penduka sita wa Kasanga shops music shops matono vikata ndeni wa matukasu na mundu witha na hoteli mundu witha ayenda kutethewa ngalikoni ya wini then ku record ile ni maundu ma kutongwewa na maundu ma muthembosu matono vikata usiete kamera eno kana mbe kwazia ibindezu twaina twetha wana bandu bo tambathi kwa uwa ndola madeza ambathi kuma ando ma dance secular na imbathi tsianga ini sia bothitwe muno kuna kwa na boyenga ya nenge platform kwethe nene tho na ndukane kana aini manga imo ka otambathi bau na nabo yanga ya nenge studio nene gaya nenge studio nene pio iko studio mbinge bamwe nikana usikwethe ando manga ini matono record ko na ninge na mukolia katika matuka mako na kwa nduka China Nairobi na kwatenge Mombasa na kwatenge Nakuru anetha wana studio ba KPCU Nairobi na yu aini methe amena platform ya gwika ati ya kwete mbathi sio mama mino record na yu twambio tambathi lakini waza kwithia twatatu vindezu tumasia masani record sio kati ya thela twambia cassette sia thela tunaka twambia CD na VCD nina thela ile te flash ne yuto ma flash na chinumbinge bondu kazitu twende na change nikana tute and music instruments ndicho tutetsa ayu na nditutetsa sindo sia kanisa sindo sia makanisa nitameza ya Bwana mabuku makwina Biblia ikichoje kila chuko na kanisa nitutetsa na ende music instruments taino na nduka isitu ila tunasyo kwa ilo bitu ne mo ba mo avenue bandu wetu wa Temple House abe inge Gill House bandu wetu wa Tomboya Street abe inge na Kuluthuli kwa ute kwa ilo bitu nduka itatu Mombasa tu nduka bandu wetu wa Mombasa tayari pa umetara Haleo Street na Kuru tu bandu wetu langa stage tu nduka pa yu mundu wendo tona kuna simu eno no tondo ya kuna simu atoko ne simu na inaenda manenge namba lakini hizo tamuka kekamba wewe na kisungu baina ndo akuna 702 83 8062 tiono jogeleni kana ama kwa taenge tongelela 0720 83 8062 hizo ni namba ila tono tukwata kwazo asante usiaisia gaitu kwate utandithia tisiokeria tusiokeria na wa Jafet Kasanga hula ni Ann Kasanga na endi naketiwe ukewa wake na endi tira tiendea na kilungu kito
Ngumbau Situ.